So o tlo kera monna. Mara maybe try maZulu man. Be ya go paletse. A ke nyake mazulu a nna le bona re kwa Sekwana ke tsebe Zulu nna ke tlo bolela ka reng mo Zulu. Ga no na le nako e ka o dula mo Joburg. Ke na le 9 years. O na le 9 years o dula mo Joburg mara o tsebe seZulu. Ke tsebe gane Wa se kwa gona. ke a se kwa fela. So o ka se kgona go dumedisa ka seZulu. Dumedisa re kwa. Sawubona. At least wazama. Okay, you must get a Zulu guy, or is it can't get a Tonga or a Venda. Yeah, wona songa ngasizama Changani. All Try man. ngasizama su. Yeah. Okay. Ere go tlogela o tsamaye. This guy e na clean more ke motho wa go one. Wa gafa o nna ke motsebi ke mathomo ke mmone. Okay, sharp, thank you ne. Sawubona. Like guys, hey. Come all right. No right. Sawubona Dlamini. Sawubona mlungu wami. Wawuhleka lo sisi mahluleka. Sitshekile isizulu sakhe. 9 years. Okay. Sale goli. Do you think you can date this kind of woman? Angeke. Why? Ungayimiselanga ukufunda ezinye izilimi. Wana njumeje kasibheji ke. Dumelang mlungu. Awona nagyazama at least. Waseva. So if awukhona ukufunda awufuna ukufunda ezinye izilimi zabanye abantu. Do you miss the penthouse? Oh. Too much. What do you miss about the penthouse? Oh sis. Oh sis. What do you mean, sis? Like content, like ngikhumbula ubeduze abantu besifazane. Igaji lakhe liyaflow amakhona abantu besifazane kuba mnandi. Manje limile. Manje aliseculate sendaweni eyodwa. Mangihlezi ngibukana nabo Chris lana nje alihambi. Abantu bayabuza kanti penthouse ibuya nini? Nami angisazi ukuthi ngizothini. Nami angazi for now.